Alafu bana, nakumbuka bana, tukiwa primary bana, wewe bana umeamka late, ndio unakimbia shule mbio, unafika kwa darasa, unafika kwa gate ya shule bana, kumbe umechelewa bana. Unapatana na mwalimu on duty bana, anakuambia anza kuokota takataka. Au unaona sasa ati uko class 8 bana, wewe ni mtu mkubwa, uko karibu kufanya KCPE bana, wewe ni mtu mkubwa. Unaamua unangoja tu masaa yenye anaingia tu staff room shwa, wewe na unaruka unapitia kwa dirisha. Kumbe kiranja wa darasa amekuona bana, anapeleka ripoti kwa mwalimu. Inafika masaa fulani unaitwa. Wewe na hao maboys kinawekesa huko nyuma wanakuambia kausha, usiende. Wewe unadhani jokes. Kidogo kidogo mwalimu mwenyewe anakukujia bana, anakuteremsha kwa ofisi mbio na kukuweka makofi mingi mingi kwa kichwa. Unafika huko kwa ofisi bana, unapiga magoti hapo chini. Wakati sasa bana, kumbe walimu nao bahati mbaya, walimu kumbe wachaenda kwa classes, ndio wanamalizia kukunywa uji ya saa 4. Unapata hapo mwalimu hesabu bana anasema no, jamaa afanyangi kazi zangu, takuja kuconfirm hata akujangi shule. Bana, hiyo siku anakurarua viboko bwana. Kidogo kidogo anakutuma kwa principal bana, ati hiyo kesi yako imekuwa kubwa sana bana, uende kwa principal upige magoti hapo kwa ofisi ya principal. Hizo wakati zilikuwa mbaya sana.